O nisi o vainga mai le malante te whaule nei tai au mai ia te oila wala ata o Samoa Entertainment TV malo o ta kwai fa apai fo te talo awa sa iai laman popolenga o tātou uma le tai au nei ia fa apai le tua o lo wa ia le tai au nei ia le ua malo lo mai ia le vainga fa upai al hate Hrpp ila lo le ulu lea I le vainga lea o le malante te pau no lo ia le paolo e malo lo ma iai ia awa le wale Talia mai te tonu o le Fono le Fono mua le Palemene lona skul malfitu I le nei tai au o temi nei lau amata ia le fontanga yes temi tu na tuele o nia tātu wata mai tonu o Fono mai nisi o tātu o te ngaluenga o lo I tonu o Fono ia o tātu wata le o tu inatu le tūlanga o iai le vanga whaupai e hei ta Hrpp le ua malo lo I lalo la au ia ia ona toi anga ia tu lo lea I le lato mapsanga ia po lato headquarter I ke tesa I le tai au nei ia au le painga lana na lo fo le tuli matai mai o tanto watai baya spectacular ama ia ia to lau Samoa Entertainment TV ia la tato tuli matai tea Nisi o vaenga o tau manga o le anga iai mai le vaenga le nei tai au ia ma le lumanai talo pe le tua kunatu le malo Samoa e wha malo atu lo tato inga malo fo te talo mo tato Mulinu'u Samoa ia tato whelo esteni nisi o tato wata ia ma nisi o vaenga I whelo inga po ia mate ia le Fono lai usu tonu a o malo lo ai hei te Hrpp I whatuane le maota whaasino le tau I whamia le tua tātou wheloa stein soi tua
ese ilawani atonu atau tevivi ilolele eofofongia no mana o te faine ematatia no sili ese ole lau ele ele iloa tua o te whaane ole lani lona whaali ia i ko atu le lano lani Yesu ole tupu sili sili ole lani lona whaali ia i ko atu le lano lani Yesu ole tupu Silly, silly. Yesu ole tupu, silly, silly. Sautu alasi me umaile ma'aiko o ai o se la nona e faia ina mua ile na muni mai a o se tau tai poto se i o na fuatia le tai o le papau